Кыһыңы кемңа жырға кыл элбен сөйхүлері сылгылары тардан қаға истыбаға хорумнюну тахараллар. Манны кытчатарга болчуттар арддай ахылағы бұл тахыга турналлар. Сунтартан үргені Григорий Васылгыр. Бу ажырга кыл билеген ачык сылжар кемигер жоңго сергага сөйхүге сылгыга кутталы үескетер. Сунтарга бөхөлектер чугастаргар, онногор нехилек свалкатыгар тие чугахыллар. Валерий Прокопьев бөрөнү бултаспыта уонтан такса сыл болла. Быйыл кини бригадете номно агыс кылы өлөрдүлер. Бөрө дойдуга кирен кылгыны хире улахан коромнюла. Олар тухуттан онтан бу бөрөлөр бүтүн бөрөлө. Ол дойдуга ырактыга хажар бөрөлөрөн тол бээлерге хыджаллар ба. Манна хор бие контарга уже аңарда сылгыга бие салтта үйер бере бар болду. Аңарда сылгыннан хыджа. Сака булт улустагы филиалыгар булчуттар өлөрбүт бөрөлөрүн агалан туттары тураллар. Бөрөнү бултаһыңа быйыл республикаттан агыс сүйстыгынча үткөрүлүбүт. Биллен турар булчуттар ороскоттарын сабара саарбах. Бер хылтан хылай элби турар хита бултан мат өддак кылонна элбак үпкартчы көрүлөнө кини бултурга билем бу бер булчуттар вес бригада Канда бире барынан бул тахаты хиджаллар. Чакарага аяк болон, пакага аяк болон дыгара канагос капканга тока кирбеш өйдек. Басты полугодияга 13 бире бултаммыта бу букарды өктенен баран чапака 5 өллү. Быйыл булчуттар эргене харатыга киис тиң элбактиллер. Бир маңан өңнөк кийи бултан агалбыттар. Айылга жиктите барыбытын сөктөрөр. Нургуяна Григорьева, Радомир Сергеев, Саха телевидениеде, Сунтар.